Lampa ıllım diyen kini ayar ülehit bığıtnan, ondan kihi bığıtnan, saka bığıtnan, ustuk kem galar but kem tu kerti tırnak tohutun bığıtnan oloğun jılkatın kördürör. Ayımni bolar. Illım diyen kohonun begi Sakarın soruyatçıların soyuha doğuttor budu, natastar bıtın, anday doras oloror soruyatçıları, tılbaşıtları tümemmet hakalıtın aqtaqqa 32 tılından tahardı bıt, ondan duçalıtır bilden turar bu kayuya klasическай tılbaska kubuluy bıt, attan bıt, Vladimir Solovuk'un tılbahan aldı bıt, onun tahanan bu andayda ulaqan tıllarıgar, Angliya tılıgar, Nemes tılıgar, Fransuz tılıgar, iskustvanı üyeskepit, İtalya tılıgar, Венгр тылыгар, болгар тылыгар, серб тылыгар тыл бастатты бут. Onu теңе арапты, керейди, кытайды, туракты тыл бастанна. Onu sergettон bu биһиги урулуу регионнар бытыттан холобур. Болгарды, казахты, кыргызты, азербайджанны тылларга тыл бастанна. Онтон бу Россия народтардан холобур Дагестан народной поэта Авар тылыгар саңарта Магомед Ахмедов, Казахстан народной поэта Аркаил Зайдулла татарды хаңарта ол курду кеме башкирды, удмурту, алтайды, хакасты, бүрәтти эме сүрдәк улаккан тыл поэттар тыл бастатылар. Иннегеннән бу механа бар алампаны үйетитерге тылынан оңғолдубут жоғын памятник кылат болар. Саха сарына, саха духовнай лидера, саха литературадан төрүттеспит, поэт, прозаик, драматург, саха бәжәтигер, саха театргар, классический тағыңы тақсарыгар, олук урбут кехебет алампа Анипатис Иванович Сапронап төрөбүт күнә, онуттан бүгүнгү күнгө бу алампа бейте керехин эппиттерилтеде Сакайрын соруячарын союха жумутугар хергебитигер жогун беректак келен олоробут алампа ыллым кохонун 32 тылынан бир кохон антология тоңоран тахардыбыт. Ол антологиябытын сүрөткү көрүнгө шердиттен кабарыктар. Bugün naha dikti, naha kaytagara kehi sürar bırgar girer ediriyana sağlamıt dihi taptır, ötettır, kuru ağar, kini aynıların bile hatırcağına naha jüverdik sağlanna. Alexey Alexeyevich bu hopronavu tuğukta naha ötettan, naha taptan, naha kini çuvastı hana hıcıvıt, sıcıvıtıtan kehte olur, onu iyi bileğit. Söpte, ona sadece bir hanımlarına bir kahan domnulu vat. Bu odudaki umuktulanan tulbastanar bu but, olakan literaturalar, anday güvet yakınadı oldu. O dedikki tuharıtın atındaydı, elbap oldu umuktara. Olur bara ağıqtara, olur bagot bara bihiriyatlara. Eçe kumağıta çügeyin, eçe hatıtkata çügeyin. Çe orsana ulakan dostlarında öyle bulbut. Jön ön sanatın ılbıt, olluk, cinnak, klasik bulbut payet. Bu kihi nahal okan abdırdattak, attak, sollak, jön ılınar alampa tılın kihi ebit. Onan bu kabarı oyunuskaydak, amosaptak, onna bu saha otçatağı sağlıkta bu kabarı da sügürüyer kihi ebit. Biyoliyatçılar bu doğurduğu olanlar. Kinlere gıtta altıhar olanlar. Hep de ılınlaranlar, tılların ılınlaranlar bu alampanı kinler beylere ağanlar. Hatta onun beylerin bu bilgi ağamıt alampanı. David ağamıt, David'in bu
nöngölen öydübüt, kinler onluk alampan öydüğünler beylerin tıllarından tıl bastan tağırlar. Maktal olup tuttarırlar Gavril Gavrish Androsakka. Kultura ve Dуховно Соединенные Министерства науки. Orvalcun kurduk dolgun karakter uratı üçüge uhuncura murunna Öldüm diyene bu taksıbıdan haşbe. Şüphede oturdu dekko muhtemelen. Saka istoriyete kahalan onunla tak korsum oldular. Ete bir his sürüyatın suyuhun, sakayın sürüyatın suyuhun natali bağına kalkan piyan öğretmen tayappıt, balıkta, onundakini bırakın için jomdura, ete avtoritetini köşküte bağlar. Bugün yana ete bastı jomlar, bir kepekinin batılır batı ete. Ütüyor su bastığına yani, sakın uğrat yürüyüşü koyan var. Bu jomlar tıl bastı atılar. Bugün bu hürde olağan Дегенем мероприятие iki tılından taksırdılar. Bizge miyakta attık. Dağıttıkta türüttək, yedi görüş andırısaptık. İlan sağladık bütünemiye. Kiyan tuttabıt bitenine bu yılına gelirse halkı ülden gössü üyeticiye ülden hamnağını gössü de ülteye diyen. Hani? Alampa baraksan bu oçolorga keni üyetiger. Saka jaktıra olağan bir ağa sayıdaligini. Atağısta bulka, üktebilge, ütürkenge, sıçcar maray saray soğuz erdeğine. Sakacaktarın adın ürtükke taharbıt, anyal bolar. Keni kurduk sakacaktarın yeybit koybut, keni kurduk sakacaktargar taptalın bilinmit ki sakaga kömbüğünge deri, buka soğuğa bolu disanıgın. Bu altta diyen bihigi Soyuz put хайдагара өйөн Зинаида Архипова Далбар Котун журнал редактора bu киниге тахарар болла издательство курдук болла инне канам bu бихиги олох талбук бытынан же кайттак багарар бытынан bu кинигелер битин онны кини тиже бете дизайннан оңорон bu кинигелер битин тахарар болла онон бүгүн күннен кабу Зинаидага сүрдө улаккан мактал бытын дедик битин багарабыт алампа кинигетин bu подарок курдук оңорон тахар кылдылар Бытыктабыллах Зинаида Архиповна, бүгінгі тәрәхіні үгіт олары. Алампаны 32 тылынан саңардар антология бұд сүрәқтенетін бір чыпчал түгенігер чугахан кәлі бет. Бұл бейгі тәрәхәпі дегер кәлен олар алампа аймақтара. Мен бүгінгі білген сығынаға үңіріқпін. Оннаттан тылларын өстерін істен баран кенлер сүрдәқ, жоғыннақ миссияны толыроқтара ден әтебін. Ғырабын Мария Горовна Мильянованы Сақа Республикатын саллаттыр, оны моторостар түріппеттерін комитетін салаятчы. Общественниги, он на татталу уттан анан келпит Изабелла Александровна Сипсеваны, Авсентий Горович Морднов атынан таттатағы лицей директорин, педагогика наукатын кандидатын алысты. Элбек кейім ұстығыдынан мен алампаны қайдақ таттағы көпіттерін кәпсепін барамын. Еті жыл көхінігер музей директоры таттаттын Попов бияға келейті бұта. Очолырға мен кәдгенім Емельянов Иван Сапронус культура оледиреті министерствоға. Онны кәлеһіден көңілеті хүргі бұта. Таттаға көхірілгі алампаны ден анықтын хөбіліген сөбіліңметін бербеппет. Онтан үтіхек солғар атарырғы масына келе беппетін кәнне ардақ түйен барды. Онтан аралдан таттаға янарды бұд. Онтан үті таттығырын исатыр кәлбеппет кәннені артапыт тоқ пайдық тоқтан қалды. Гринса кәләппетін күтті. Ажаға көшкі дүйді бұды. Оны кәлем тоқтан қалды.
Ondan bihi ötkölge gelen kadayıgı hasınıgar alampanı emiyetten duydutun borun buldurar bitigar tangaralar in elbaki hibarete. Ondan hamay modar kaptım diyen alampanı karaybıp kenne emiye ardakbıt salkınan tühen kinem vardı. Bu kinige takıbıda nahar çubuğu hepti bu. Nahar baktı onun takıbıda John narod bilen isteyen görüyor nada. Ulahandık maktaramın bıt harbıt John'la. O kim alampa iyetin kıtta bihigi kos ebebit bilge türebitler. Ol aymaq bolnay kalın ki kolubara bollak elbakpep bolladi. Ol jonlar kolubara bihigi gün büyüngedli bulabıt. Bugün kolubara bir aymaq bıtın ol Ukrainattan передовойтан боллубут. Kolubara kapırın kosteden olu. Bihigi bu klassik suriyatçılar bıt. Üs reali suriyatçılar bıt. Çakçı kiniler ere ayımnılara bar bolan bihigi orta olumutun tutuhan hebit. Onun bihigi öskөtün omuk bıhıtnan süppet jılgalarını yıkpıtın bağırar bollak bıtına bu manı tutustaq bıtına bihigi tığnak kalık bıt. Onu oğa bihiga suriyatçılar soyuzdara. Çakçı bugün kiniler oңорор missiyelerin. Ol süs sılanıratör oңорбут suriyatçılar sağılabıt jılaların bugün aja söptök solunan icce heller diyen bihigi astınar bıtın bugün bildirebin. Ona maktalbın terdebin. Ona össö dağını joңutun, norokutun bu kurduk kerega sırdıkka, dugovnaska sirtten hinden basanabın terdebin. Alampa ucordara aymaqtara bu antologiyаны бастық экземплярдарын бұйықтара, оныматтан бұл ilk egzemplяры есе бәліқтияқпен, оннаттан бұл Максим Кирович Аммосов атынан Котогулу Линге Федеральный университет омук тылын онна эрегиенна ведение институтун студенттарын Аян Сидоров английской дыагага, Андрей Прокопьев немести, онна Туяра Иванова керейди пожалуйста. Let me. Why won't you let me? Let me sing. Me sing. Your sweet dream sleep I will not breach. Your sublime spirit I will not disturb. 흑점처럼 그윽한 명쾌를 코살처럼 도명한 영롱한 농동차를 폐지형 올케를 머금은 겉봉머리 단풍잎 같은 붉은 뚜병을 Warum nur lässt du mich nicht singen? Muckschmäuschentlich still vor mich hin halblaut. Lass mich doch singen, lass mich. Uykumdu mağdırağan, uykumdan görüp жатқан Жыргалды сен ырдаймын мен културган жибек. Nece izer edim eşkimi sene, izin ver bir hazin nəğmə okuyum. Senin o şahane güzelliğine, hazin nəğmə ele çelenk toxuyum. Ыллым bir кохан антологията ден кинеге сака литературатыгар, сака бечатыгар амбастыкынан оңголдубут bir кохан антологията болар. Оннотон сака литературатыгар эми 32 тылынан саңарбыт кохан буннине соогата, онон эми бу олоттунан бастыкы болар. Оннотон бу кинегени сака херин суриятчыларын союхун правлениятын актива күскөллесте. Оннотон бу правление хордагынан мен кумуян оңорачы быгытынан үллестим. Киритылы Союзу берстелде народной поэтын Талеванна Харлампиева хурудда, onu tenge толбашыттары кытта үлага Талия Харлампиева, Елена Слепцова Корсуннах, Рустам Каженкин, Аграфена Кузьмина, Альбина Борисова үллестилер. Онуттан ол түмүгөр бу бир бес качыта ох сүрдө улаккан поэттар, улаккан суриятчылар кыттылах жохун толбас кенегете болан тагысты.
Сүрүннәтчилер Наталья Ивановна Харлампьева, Гаврил Гаврилович Андросов, Елена Васильевна Слепцова-Корсунах, Рустам Николаевич Каженкин, Аграфена Гавриловна Кузьмина, Альбина Андриановна Борисова. Киниге оңохулан тағыста, алта киниге көхатыгар, халаятчы Зинаида Архиповна Архипова. Бу проект олоққа келдері тигер бейеға Якутск энерго дәрілті Сақайрын Суриячты ассоциация үп асаттынан көмілістілер. Онтон издательство скайттінен бейгіні күтті союғы күтті бір стемнақтық үлілер пая Зинаида Архипова салайар алта кенеге көхата үлілесті. Оннаттон бұл сүрді ағычығай жоғын бәләқ болан түрәбіт күнігер сүріқтәті бет кені атын сүгер халаға, кені түріттеспет сақатын театрыгар. Оннаттон бұл кенеге алампаны үйеттіге bir johun soltalaq belaq bu olardan sığınılığın onottan bu manna bir koordinator bığıtnan ülespetki bığıtnan barı kıttıspıt tılbaşıtlar bar мақтаны мете окурдук бу Саха Республикатын еттен народный художник Россия Урятияның союзчилерінен Николай Курилов юкагирди тылбастата эбен эдер поэта Россия Урятияның союзчилеріне Михаил Кирбашапкин киргенбис эбенни саңарта олонтон бу алампа мие Саха эригер олор омуктартыларынан саңарбыта биретинен олус солталақ жохун Онуттан салгы механа бар бу бастагы эре сүрәхтәни мантан салгы тааттага оннатын даганы сирдерге он арас форматтактык бу кидегәне җоңга һәргә тирди билһиннәри барыга онуттан инсана бар бу кинеге кайраттан ме жону народу бу Саха-Херен Саха Россия даганы омуктарын бу анды дутомуктарын сомоголурга бир бу Кихаймах чулу бересте битилин атын үйетитиге кыттыспыттарынан эме улаккан солталактын өтү.